Bangcwele sesikhathi selivi laNkulunkulu. Amen. Isikhathi sokuthi sidle ukuthi uNkulunkulu loyo lamncomile kulelo langa ukuthi abe nguye lakamsebenzisa umphathisile. Amen. Bazalwane ngivamisile lokhu kusho ekuthenini kusitakala kwemuntu ukuthangothi letintathu. Asitakale-ke umuntu ngesikhathi semthandazo. Ekuseni nje enkonzweni yemthandazo baningi labafike basitakale. Amen. Asitakale kangangokuba noma sala ngaphuma ahambe sokufolile lokumelelisa yena. Lomunye bazalwane asitakale ngesikhathi wena wethula ubufakazi ngalakwendele kona uNkulunkulu. Bese uyabona ekseni nokwami lelo msebenzi kumatima kangaka futhi kungcono nangabe labanye bavela lokungaka kodwa uNkulunkulu solo bayamvumisa. Amen. Lokunye umuntu asitakale ngesikhathi selivi lenkosi. Amen. Bazalwane nami-ke kude lenguphethe lokukwami. Kodwa lelivi laNkulunkulu lase uNkulunkulu Francis ngilethule namuhla egameni lakhe. Akwendeke ukuthi uNkulunkulu ehlise livi nangabe phakathi kwenu kude letamsita. Ngoba Timotheo ngamunye yathiwa umnikati ukuthi lelo bandla izingeni kuleso sikhathi. Kunelivi lenkosi lathe walifunza ekuseni sihlalo lebandla nakathula umthandazo. Yena-ke usuke wakhuluma ngesikhathi Jesu athi uJohane akabhalele libandla laseLaodikiya. Kanti mina uNkulunkulu nangithinze ngako kunalesikhathi Jesu athi akubhalele libandla laseSadesi. Awusole ngithi-ke ilenkosi engakhuluma ngayo lamhlanje kodwa ngabuya nakuleli bandla laseSadesi ngithinze kancane. Uthi yini emgcoka kangaka eyenze ukuthi uNkulunkulu angithithe ngale ndzaba yelibandla laseSadesi. Mateyu 22. Livesi utawufunza sitalo ukalinde ku-11 ugcine ku-14. Umfanekiso ngelidzili emshado. Inkosi yathi iyangena ite ubona timenya yabona ukhona lomunye lebengaya engathi ingubo yemshado. Yathi kuye, mntanami ungene njani lapho? Inkosi yangena kuleli bandla yakholwa ngathi ukhona longenile kanti ayibhathi yengubo efanele. Yathi kuye, mntanami ungene njani lapho ungenayo ingubo yemshado? Kepha yena wathula. Inkosi yatshela umsebenzi wayo yathi, mbophe mntanami ekhaya lapho khona kwendwele abayongena khona akuyongena ngomyelela. Haleluya. Inkosi yatshela umsebenzi wayo yathi, mbophe intandla ngetinyawo limlahlele ngaphandle kumnyameni. Lapho kuyaba khona ukukhalala bekubhejetelisa ematini. Ngobe banyengi labamenyiwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Banengi labamenyiwe kodwa bambalwa abakhethiwe. IBhayibheli lithi wathi Jesu mopheni tandla netinyawo nimphose enzaweni lapho khona yaba khona
ukugegelela kwemathiyo. Amen. Sisiyasala bathi ngiyositala nini ngoba senide mathiyo ukuvula ukugegelela. Awufunde Sembulu 3 futhi lokho 5. Lokho usenabo abantu lababhalo lapho eSadesi. Wajabula-ke abantu beJesu, Jesu amgenelela. Nanyalo ukhona la. Uthi ebandleni laseSadesi, no, ngiyathokoza nawe. Banda laseSadesi, ngoba usenabo labanjani. Lokho usenabo abantu lababhalo lapho eSadesi labangakabigcolisi ingubo zabo. Usenabo abantu abambalwa abangakigcolisi ingubo zabo. Bayahamba nami bagcokele imhlophe. Haleluya. Bayahamba nabanjani bagqokile ingubo letimhlophe. Ngoba vele bakufanele. Ngoba vele sinjani ingubo ibafanele. Haleluya. Sithokoza namuhla bazalwane nathi uNkulunkulu asikhulume ngato ngaso. Sithi garment of the occasion. Hallelujah. Ingubo yemshado. Ingubo elizini uthi Luka la ingubo elizini elikhulu labhala Luka. Uthi Mateyu la ingubo yemshado. Ingubo bazalwane iBhayibheli linasiza kanani. Ekseni lengubo le ayikhulule lengubo yaseveni. Haleluya. Yebo lengubo yaseveni kubaapostoli kubapristi bayebasinda abantu labayithinzile. Unemfaki iBhayibheli lithi labanye iBhayibheli musho ukuthi ngimbantu bayigama lakhe. Lithi umfaki womobo. iBhayibheli lasibhekela lithi lo mfaki womobo. Kodwa nasubheka ngithi iBhayibheli lithi lo mfaki womobo yiVeronica. Nguye noVeronica bazalwane nothi Jesu nabamnikisa emnaqezweni. Yathi ngathi thina uJesu wasithela lo mfaki. Wathi ngamahamba lo. Wamsika semgule for 12 years. Ngabe umphathani nasakho sokubuka. Izinzaba wakhipha iduna yakhe Veronica. Wasenzela wafumbelekela. Ngoba vele wabejwayele ukufumbelekela. Wafumbelekela kwa ngesikhathi abenqopho. Izinzaba Veronica wafumbelekela. Nawe uJesu kanjani? Wakusibala ngathi Jesu. Izinzaba ekubena nesule lengathi wasinafu kwadula lakhe. Wakhanda usenduku selisithombe saJesu. Ekuthulelo labafike ngabanengi ngoba besathe bathinta bafike basitana. Hallelujah. Garment of the occasion. Kunenzaba la ekhuluma ngaElijah. Ukonzepsini namsika Elijah ngoba lengubo le yamsika Elisha. Kodwa noma njalo ashilo Elijah uthi ngicela noma ngabe yini udabula. Wathi cha ngicela hamba ngoba ngiyabona hamba fana nosiyami emandla akho aphinde ngabilikile. Wathi Elijah nawubonile tawendela kanjalo nakuwe. Amen. Lesi Bhayibheli basakhulumisana yaqhamuka inqola yemlilo selubanzile Elijah. Wathi
nje uselisha wayigosa lengubo ya Elisha Elijah leba kabathi namvusona konke yebo awathole manje kule ngubo wakhona usibasebenza lokufuna ukuthani leko wafuna gagasi wakhona ukushaya ngale ngubo wawela ngisheya haleluya ngoba le ngubo le ayigosa yena yasala phansi akubanga ingubo yamvimba Elisha usafika ekhaya ngoba ekhaya kunengubo yakho haleluya abenze bazawona itolekile ngayibhasa noma ngolo maningi wazawona nengubo enjani ikolekile ngitayibhasa yiyo lengubo basakane esakha sikhawuka kulela lize amuntu kahle emhlabeni wayebhasa lengubo uyakhatha khawuka uthebukani labaya iselethi gross car lo bathi laba mnana yamathi na nguyena bathi laba kanje usikobani lapho lutho lathi niyo laba phamula ngawo emhlabathini baze babahlalile ingubo yabo engatini yelutho haleluya Kulo ngasebenza njani? Beshaye bhathe ka. Che nkasofunze la uthi ni Paul. Alenza ba yani. Haleluya. Ukasefeshi 4 verse 22. Kakhuluma na Paul alengubo baba nywele la eBhayibhelini kwakhona uselelana uzale phana lezaba le imgcoba ngoba nami nabantu bami uyayisekela haleluya indzaba sibili maselane indzaba ehamba nabufakazi bafakazi sibhala uqinisile nami vele ngiyayathi lezaba khumbulani umuntu lomdzala wesililo sakuqala lo sebonakala ngetinkalo kotenkohliso lapha bawulana njani ya lomunye usebathaka kodwa lomuthi uthi kumnani lo muntu omdzala lo sebonakala haleluya eveni basalani inetifo hamba igcine endleleni ikwente konakale uthela Paula mkhumlani lo muntu lomdzala embase lizamlu ngifutela ke so futhi le Galatia chapter 3 verse 26 ngawe nonke ningamadodana kaNkulunkulu nonke wakwazi nje wathi Jesu yamthatha so uyivotana ya Nkulunkulu amen kaze babaze bomake kabagobi joyini azilokuthi ngetulu ole joyini bomake afane libhande ebasinanamseni sengivotana nonke ningamadodana kaNkulunkulu nekukholwa Kristu Jesu nine lonke nabhatshaniswa kuKristu ngakho-ke senembethe Kristu nine nonke nje wasenje wenjani wamuvuma Kristu amen wamuvuma ngoba wamemukela uthi lo Kristu lo soyingosi nemsindisi wempilo yami iBhayibheli lithi sawubembethe phela Kristu amen sawubephawu dawena yamenda usinawuvela ngale ube akhona efasa ngawe usinembala lo ubuya le amen wahlala ingubo takhe engathini yelubutho naye mvuleleni enjani angene amen
Don't be a stereo, se no te la pasi, vas a conocer. Chapter 3, verse 9 to 14, specific Calapas. Number 1 to the official, Musato Bledo, Ubulogolo, Polesegini, Domaedana, Nena khulumelani mama ngobe selikhulumele selikhulile umhlomzala. Nena njani? Uma ukhulumele umuntu emana ngoba sonke njani? So kumlile phela lo umhlomzala wena njani? Selikhumule umhlomzala kanye nemikhuba yakhe. Nangasi la umbhali kanye nemikhiba yakhe. Bazalwane wonke umuntu usitakala nje usuke asanakhuphuza. Amen. Bonke umuntu lesitakala nje athi sitakele mina ngazabede khuphuza. Amen. Bonke umuntu lesitakala ungabe abejani abede khuphuza. Amen. Bwana watu wamuna iposi. Nisi Bible sante njani. So kumlile umlomzala nemikhiba yakhe. Watu wake wamuna iposi. Nangose mkhibeni yakho. Wakulela umkhiba wakho. Ubalelitana phela wena uNkulunkulu ngoba so kumlile umlomzala webhasa Kristu shiyele manje nomkhiba wakuqala kungathi nje kwabazalwana besisithi imistake yenze nakusasa sithi imistake. Haleluya. Kumlali lomlomzala nembhasa emandla akuthi angiphethe ngizokhuluma ngebuzo ngoba bazalwane na Kristu uhlobo lakhe iBhayibheli ke lithi na Kristu unengubo layilungisayo uyilungiselela ukuthi namhlanga beka makhona nami ngebengembethe abantu nembethe yakami. Amen. Ngoba bazalwane nakuso umakoti bazalwane kantekhaya so bamlangatheka ukubona. Haleluya. Awujabuli umkhwenyane nangabe usabafika ekhaya nekamthokisa umkhwenyane ukuthi unyathele emagcekeni akuwo uyawujabula-ke umkhwenyane. NaNkulunkulu bazalwane ubhekile uphumela ukuthi indodana yami yasiganyeka ihlingevele yafike yendaba ukhona nomakoti na. Hayi uma bazalwane iBhayibheli lithi nangabe uphazamisa umuntu lokona makoti wena umuntu uba nelicala uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubhekile umbone lo makoti. Amen. Uma uBhayibheli nangalithamuka yabe lenhlobo ekhaya awufuthi this Revelation 3 sesibonile ukuthi yaJesu kubo yabe ikanjani abembethe ingubo leyayenyiwe ngengalo. IBhayibheli yaJesu yazakasa ngabantu bakoti aphume embethe ingubo nayo leyakhe yabe iqilisiwe engatini. Amen. Yabe iqilisiwe engatini ingati bazalwane luphawu lasekhaya. Qhubeka check ufuna ucheck na 14. Abembethe ingubo leyenyiwe engatini libito lakhe nguLevi laNkulunkulu. Libito lakhe bazalwane bathembani ngulizwi kaNkulunkulu lizwi niyaki. Okay, we'll start the schools. Jonah chapter 1 verse 1. Uzalethona lizwi
njalo kuyaphiwa thethelo lizwiva uJesu Kristu indodana yaNkulunkulu esilanga 14 emabutho asezulwini amlandzela eBhayibheli lithi lapho abantu abakoti awudayeka uyawuza ngetolobisi elibutho lasezulwini haleluya amlandzela agibele emahashi lamhlophe embese tingubo letimhlophe letihlantekile tetinene Niloko nje bazalwane Nkulunkulu loku abekufakile empilweni yami ukuthi angikhulume ingubo yokushada ngoba lelizulu bancele inayo itimkhala yakhona nawulungiselela umshado vele bancele kuba netimkhala nawufika nje ubona ukuthi lo simenyo ngesi ngoba sisebese letimkhala yakhona namanje ezulwini bancele iBhayibheli lithi yaba netimkhala yakhona umehluko wetimkhala yamanje usengubo yakhona icwiliswa engatini amen bese soke phansi haleluya Lo mlayeto bolethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.